domestic violence ne-GBV yini thina njengomphakathi okumele ke siqaphele ungakhomenta ke lapha ngaphansi kwe-Facebook page yethu ku @radiokhwezi noma ku 0643800905 kunamba yethu lapha yaka WhatsApp. Sike sabona izinto ebeyikhishwe ngu-acting minister wamaphoyisa la eSouth Africa kubalula kwakhona zemacala ukubulawa bese kuba khona le esuke ithinta umphakathi domestic violence kanjalo ne-GBV nazo futhi icibalo zakhona sike sayibona. Kodwa okumqoka simele sifundise abantu siyazi ukuthi sikhuluma njalo ngo-16 days of activism sikhuluma njalo ngezinto ezifana nalezi. Yini umuntu okumele ayazi uma sikhuluma nge-domestic violence kanjalo ne-GBV? Qala nje sichaza ukuthi yini i-domestic violence because abantu bayiphambanise i-DV kanye ne-gender based violence because kuhamba kuhlangana but akukho in line ngendlela khona la kuhluka khona. I-domestic violence it's based on umuntu onobudlelwane nakho, it's either a partner or i-girlfriend or the spouse, even abantu abashadile i-DV iyangena even ihlobo sasekhaya and so forth. Then masukuthi i-GBV i-related to gender isiba specific manje ukuthi who victimized, is it gender as a female or a male or a LTQBT? I don't know, yes. My excuse. So kuba kanjalo ukuthi ihamba iyahlakazeka iphinde futhi ihlukane lapha endleleni. So if sikhuluma nge-DV, i-DV ila abantu abathandanayo ama-serious cases happen khona ekugcineni futhi umuntu ya-report mase eya-realize ukuthi engathi ngenze iphutha angihambe ngiyomkhipha umuntu wami ngoba uthothi mhlambe omunye uyaxolisa before engakayi ngisho ukuyovuma ukuthi amvulele icala ngenxa ukuthi umuntu yemunye uyakushaya wena ungabona ukuthi because ihlukene kaningi le nto mhlawumbe mengayindlala nje kukhona i-physical abuse, kukhona emotional, kukhona economic la umuntu ekuhlumeza khona ngemali. Yabona uthothi uyazi ukuthi uzoba nemali mase kubikela usizi njalo kubikela usizi ngenxa ukuthi manje usek-abuse ngemali. Uyayibona leyo nto. Then mase kuba khona nale emotional ukuthi uyabona ukuthi lo muntu uyakuhlukumeza akakushaya but emotionally ukushaya ngamagama yabona low self esteem ngamagama lawo ukuthi uzizwe uphatheke kabuhlungu but wena uboni ngenxa yokuthini uyazi ukuthi physical ayenze kanti kusayi abuse le mase kuba khona le physical ezokwenza ama bruises le abanye besifazane abayiqiba ngama makeup uthi umuntu uyambona ukuthi akekho right udumbile ebusweni usesimeni nje ongasijwayele kuyena but for the sake ukuthi akafuni ukuba reach out ukuba voice out ngokukhuluma ngakho ukuthi ufuna ukukhuluma abhodle usezo hide ama makeup ahamba okhala etoilet akafuni ukuphumela phandle ngokuthi avule icase because mevule icase abuya cabange futhi ukuthi ngizo provide obani because imali uyayithola la once lo wa realize ukuthi sekukhona I behavior seyenzayo usebona ukuthi uzoba ne movement uthi ovula icala sangena ama flowers o plus in 15,000 go spoil yourself. Angithi lapho siyayishintsha ke manje mindset ukuthi ngihambe ngimvulela icala or aphinde futhi ede yona emotional ukuthi if ungibopha ngizokubulala. Angithi yabona ukuthi ke kungenza ukuthi it's not ukuthi ukwenza physical but ukwenza konke lokho the listed above kade ngikusho. Sewulisulile icala ngiyazi kakhulukazi kulabo abasebenzisa mhlawumbe ukuthi ubani ozonondla mangakana nama cases enwatholayo la abantu besuke sebesula amacala yini futhi umthelela wakho egcineni. Ama families anayo ipotential yokukwenza ufeel guilty wena victim uma kuukuthi la ekhaya mhlambe usuke le ekhaya kini wazogana la ekhaya then ubaba wakwakho owubhuti wala ekhaya uma esekuhlukumeza bese mhlambe uthola ukuthi uyabareportela ekhaya bangakunaki uma usuhambile wayombopha uma eseboshwa ubizwa amalungu omndeni akuhlalise phansi akusabise athi kokuqala lo bhuti uyasondla la ekhaya uma eboshwa lo bhuti uzophela lo msebenzi izingane zakho nawe ugcina usuthi mawuyibuka lento ubona ukuthi ngempela kuzoba kanjalo kanti wena enhlizweni yakho awukakapholi awukakahili ugcineke manje usuyolisula ke icala bambake uma usulusulile icala lesenzo asenzile lo muntu ngeke asiyeke
uzophinda aqhubeke ngoba uyazi ukuthi une backup eyangamalunga omndeni wakhe. Uyothi mayesephinde kuhlukumeza uthola ukuthi wena usuyasaba vele ukuyovulela lo muntu icala ngoba ususaba le family ugcina ususafarisha ke manje. So amacala njenganalawa ayafika serious khona kunjalo uphinde uzwe yena umuntu ethi sesixoxile njengefamily kanti hayi ngoba exoxile njengefamily mhlambe kube khona ukusabiseka esatshiswa yini amalunga ani omndeni. Yes akhona amacala njengalawa but njengamanje ke izinto seyishintshile noma usungalisula icala le DV alisasuleki kalula. Hayi alisasuleki kalula. Okusho ukuthi ngeke nje uthi mawulisula namhlanje uthi usuzobuya nalowo muntu uzowithdraw namhlanje abuye ekhaya cha akusenzeki kalula. Abanye futhi uthothi usesulile but lo muntu ekade ekhona usebenenkinga. Then usebulewe yes usekidnapiwe owasofort but ekugcineni awaphethi kahle. Mhlawumbe ke njengomphakathi yini singakhona ukuthi siyenze mhlawumbe siyazi ukuthi kulo yamndeni kuyahlukunyezwana sake sayikhuluma le ndaba sabalula ukuthi abanye abantu bayesaba ungena indaba zabantu yini umphakathi angayenza noma umuntu owazi ukuthi kunesisulu somuntu ohlezi ehlukumezeka. Ngicela ukuba nje nembono ewu2 kuyenzeke umphakathi ulekelele ngokureporta emaphoyiseni ngokuthi lapha kunesimo esikanje ekhaya mhlambe basizakala futhi kuyenzeka umphakathi ungene endabeni zakamakhelwane kanti usufaka ngizothini ukufaka upetrol emlilweni ngiyalinganisa mhlambe laphana abantu la emphakathini bayazi ukuthi le yangane akusiyona yakamiyeni uyabo ibona baziyo mina njengosobaba wala ekhaya mhlambe namalungu omndeni asikwazi lokho ukuthi le yangana kusiyona uthola ukuthi bazongena ngokuthi bafuna ukungithiphisa kuthiwa ndoda yenza ama DNA kwasha kwacima vele uma kwatholakala ama result so baselo umlilo ukuthi lengane ayibelongi la ekhaya vele sengubasile umlilo uthola ukuthi sekukhona ukubulawana ke osekukhona kwifamily uthotha kusazwana ngenxa yomuntu osuke lapha ngenhloso ukuthi yena uyasiza kanti useya destroy so ke kuyahluka uma uzolekelela umndeni fanele uqala uyibuka ukuthi mawuzolekelela ulekelela ngayiphi indlela kungaba indlela yokuthi ufuna abasizakale laba abantu noma uzokhoza more problems kuloyo mndeni so ke ngiyafisa kakhulu ukuthi uma si-engage njengamalungu omphakathi ezintweni njengalezi siwavula amehlo ngoba baningi njengamanje abafowethu noma abantu besilisa abasemajele noma abantu besifazane abasemajele ngawo lamacala athinta kakhulu izingane. Ngizobuyela lapha ya obokhuluma ngendaba yokuthi kunabantu abasebenzisa ukuthi ke benze omunye umuntu ezizwe sengazi ukuthi cha kushuthi mangake aboshwe lo muntu angeke ngisakhona ukuthi ngiphile. Bakhona abantu mhlawumbe abazizwa kanjalo njengamanje abangaba ngabesifazane nabesilisa futhi nabo ngeke size sikuphike kodwa iyona iphindlela umuntu engenza ngayo uma ifisa ukuthi ke abike izinto ezifana ne-GBV noma i-domestic violence. Kunesimo la uthi ucomplainant mefika sim attend kune form 1 if usilalela si-interview esithi ukuthi no this is based on DV or gender based violence but more likely ku DV kukhona form 1 if okay wena uzoreporta but awudingi lutho khona form 1 le echazelayo ukuthi since usufikile police station amalungelo akho ami kanjani nje unenkinga e1 no 2 no 3 no 4 thina singakuhlangabeza ngakho singakwazi ukuthi sikunikeze shelter khona ama organization esibambisene nawo for ama shelter providers kukhona ama social worker esibambisene nawo for ama emotional trauma in particular so usichazele nani ngama protection orders ukuthi kukhona ama interim khona ama protection order how about to go apply for a protection order uzoyapi and yipi information ufuna uye nayo enkantolo ukuzikwazi ukuthi ukhona ukusizakala so kunezinto ezikanjalo ukuthi abantu abeze epolice station musu ukuthi wena ngoba weza umuntu waye epolice station wangakhona ukusizakala or wasizakala ngeindlela ama circumstances awafani isimo sami ngesifane nesakho ngenza ukuthi futhi nalowo muntu lo othi uzwe ngaye akatsheli iqiniso so it's better ukuthi wena come forward uyizwele ukuthi wena since unalenkingi ungasizakala kanjani ukusizakala ongaba nakho muso ukulalela inzwabezi and okunye efune ngikede ile ndaba ukuthi ama males nawo ayahlukumezeka why ngikeda lokho because it's look like ukuthi we overlooking it which akubi kanjalo for the sake ukuthi ama males awathanda ukuvoice out abona ngathi manje ba result ukuthi ba weak
or ba result ukuthi ngebakhona ukusizakala as ama-males kanti ilokhuza umthetho uyafana. It's not ukuthi mawuzo reporter wena umuntu osifazane sekuzogijima amaveni ayi3 angagijima nawe awu3 awemeli. It's just ukuthi ama-incident aswa receive. So manje sebebona ngazuthi manje abantu besifazane bezo report basungela phezulu kanti i-TV is very sensitive. So now try now umuntu esilisa ukuthi ubone ukuthi ngekwazi ukusizakala because akhona ama-incident vele ayenzakalayo ukuthi uthola umuntu uzoza kuqala kanti uyena ogadle kuqala ekugcineni lapho bayaboshwa bayi2 i-couple because kuya lapho ukuthi kumele silalele lo phinde silalele lo because when ufike kuqala yes siyakubona ukuthi nawe unenkingi but for the sake ukuthi nayo usefikile umuntu esilisa wachaza iside lakhe naye ufuna ngene ngaphakathi nabantu besifazane musani ukuprovoke abantu besilisa. I'm not giving them credit ukuthi bashaya abantu besilisa but sometimes most uzobuka interview yabantu uyabona ukuthi kahle kahle umlilo uyawuvusa umuntu esifazane ukuthi ngishaye phela. So please Mbokodo yakithi ake sizame ukuyicontrola nathi as much ukuthi usukucasukile but musu umuntu ukuthi umenze ukuthi azayenze lento ofuna ukuthi ayenze ngenxa ukuthi vele uyazi ukuthi i-backup uzoyithola. Yes uzoyithola but sinqunqa lokho ukuthi abantu abakwazi ukuthi bayicontrol musu ukuthi wazi ukuthi vele unesibhamu then usuzothi ukuthi ungikhombe ngesibhamu sikhiphe isibhamu sakho. Eyibona zonke lezo zinto lezi ezinye izinto eziperpetrate ukuthi zivuselele izimo lezi ebezingakwazi ukuthi zinqandeke. This one is very serious. Enye into engitsola ukuthi iyalidela kakhulu kwi-GBV. Nangumuntu wesifazane, let me just make a scenario. Nangumuntu wesifazane ukuzondile wena bhuti. Athi umdlengulile mhlambe benivumelene kodwa ngenxa ukuthi khona izinto afuna ukuyi-inherita kuwe noma bebona ukuthi mangabe ekuvulela icala le rape ukuze wena uthi mhlambe mayilisula uzokwazi ukuthi akukhokhele imali ngiyalinganisa akubophise lo muntu kanti icala wena mhlamba awulenzanga ngalendlela lichaza ngayo sisi aboshwe lo muntu wesilisa mhlamba agwetshwe 15 years lo muntu mayesebuya after 15 years angithi ubitha mayehlangana nalo muntu wesifazana kwenzakalani angithi uyabona ukuthi uzofuna ukuyiphindiselela ngendlela wrong. Yeba abanye mebe boshiwe ngenxa yama counseling abakhona ngaphakathi bayakwazi ukuthi bamukele aphume sewumuntu ohlukile. Omunye ijela limshintshi uphuma athi ngcono manje ngiboshelwe into ke esengiyenzile of which is wrong. So ke siyacela kakhulu ukuthi bantu besifazane uma mhlawumbe ngingene kule ama rape i-rape akube i-rape nkosiyami ngoba ikhona lento ukuthi abantu bebeyijabulise bomnandini mhlambe kuthiwa baholane ngiye ngizwe kushwe kanjalo igama lasemgwaqeni ekseni mase kuvukwa usisi athi nginikeza u5000 rand mawunganginikeza u5000 rand ngiyagijima ngiyemaphoyiseni uthothi useyobophisa lo muntu yena akayibuki lento uzobuka ukuthi mangimbophisile ngiyamlaya yena mayekwenza uthi ngiyamlaya kanti akabona ukuthi ufaka isilonda kulomuntu wesilisa ukuthi after 15 years mayesebuya uyofuna ukuyiphindisela ngendlela engekho right kulomuntu wesifazane. So ke siyacela kubantu besifazane ukuthi abawayeke lama case okufake ama rape. I-rape ayibe pure ukuthi bekuyi-rape. Number 2, lento ye-DV kuyenzeka ekhaya kungabi khona ukuthi phela ubaba nomama bayaxabana. Kuyenzeka kube khona ingane uthothi ihlala nogogo ekhaya, ihlukumeza ugogo nje, iyamshaya ugogo, gogo mayiholile idemand imali. Now say isafola under i-domestic violence. So amacala njenganalawo si ngenhlanhla enkulu mfethu e-police station, ama-police station amaningi asenawo VFR. Kukhona social worker obakhona lapho siyaba no dadewethu laphana esibabiza ukuthi ama GBV activist from ulokhuza uComSafe community safety and liaison. So bayalekelela kakhulu. So ke siyacela uma kukhona abantu abanalezi inkinga abasondele emaphoyiseni bathola ukululekwa noma ngabe kawufuna ukuvula icala kodwa uyabona ukuthi there is so much going on ekhaya lakho sondela. Okugcina i-relationship okuyona uyayibona ukuthi toxic phuma singakaphumi isidumbu
musu kuhlala uhlale ethambeni lokuthi ngiyamthanda phela kunalento ekhona emhlabeni ukuthi indoda maye ngakushayi ayikuthandi so khona abantu angana mangizothi bayaenjoy yini ukuthi yena uphila ngokuthi ashawe nje ukuze kukhombisa ukuthi ayikho into enjalo basalwana ayikho into enjalo uma nje i relationship oyibonayo yake it's either eyakho ekasisi wakho eka aunt wakho eka mama wakho uma uyibona ukuthi nje le relationship i toxic i report ekusele ukuze singeke sibe nawo lama cases esiba nawo usuku nosuku. The moment nilwa phambi kwengane azukuthi uya installa lapho engqondweni yengane. Yes. Lo ngane ikhula nayo leyo nto ukuthi lento eyenzeka la ekhaya indlela ekuphilwa ngayo nami mase ngikhulile yona indlela engizophatha ngayo abantu. Asikakafiki lapho ekukhuleni izothatha yona lento le eyenzeka endlini iyenze esikoleni isancane vele. That is why igcineni sekukhona lento ekuthiwa ibullying. Qhamuka khona leyo ukuthi from ekhaya khona lento ibullying eyenzakalayo then ingane masiya install masidlala nezingane iba boss iba instruction ekhipha ama instruction einganeni ukuthi if udlala nengane kumele ube rough for the sake ukuthi uyibone ekhaya lento uyibone i right. Lo muntu mase nomuzi kuzoba kanjani because uzo operate ngalendlela nina and operator ngakhona ekhaya. Mind you, if ukuthi niba nenkinga as parents or living together or as couple, zama ukuthi nibizane eceleni, nidisciplinane behind the scene einganeni. Mhlambe ningahamba nekamelweni living room away from amehlo eingane la izokwazi ukuthi irecord khona because ingane ziya record and lokho ikubona abantu abadala izohlezi ibona ukuthi yonke into i right iyona behavior funeka siphile ngayo. Ngiyakubingelela mfowethu kakhulu. Ngicela ukubingelela nabaphathi bami lapha abakhona lapho. Siyabingelela. Ukhuluma no Stimele siza ngojantshi la. Mfokazonde. Ngiyalithanda kakhulu lo hlelo. Mhlambe nje lamaphoyisa lawa adila nomsebenzi nje lo mhlambe wamacala yonke lento efana naleyo. Mhlambe ube wodwa bese kuthi la abanye futhi angahlambe singahlukanisa kanjani kodwa mhlambe ngaba amaphoyisa wodwa ngoba angade mhlambe mhlambe ngincindezana nje phakathi noma police station ngaya kwenye police station ela Alexander haya angifunka mamanga lapha angiphathekanga neze kahle ngaphuma nje moya umsonakele ngangayele kuyo report kodwa khona nje ngangihambela hayi angibanga right moyeni wamhlela nje ngabona engiphatheka ngayo alukho uhlelo olukhona epolice station ngiyaqosa nje okwanda alukho uhlobo olukhona epolice station mhlawumbe lokuhlukanisa ngokwegaba laba bezendaweni ethize laba endaweni ethize ubuza umbuzo omqoka wokuthi la kanti akwenzeki ufuna privacy iteshi neziteshi zinayo iVFR igumbi leli labantu abasuke besesimene esikanjalo mawuzizwa ufike police station ukuthi awukho comfortable ukukhuluma into ozengayo ngoba kuyenzeka ukuthi mhlawumbe uhlusho unkosikazi yabona manje la ufika kunzima ukuthi uyikhulume lento kukhona umunye umuntu ngobuzo lalela ilungelo lakho ukumcela ukuthi no udaba engize ngalo lubucayi kakhulu lu very sensitive ngicela sibe nendawo eprivacy number 1 number 2 uyakwazi futhi nokucela ukuthi cha ngicela mhlambe kungabe umuntu wesifazane lo engifuna ukukhuluma naye noma kube umuntu wesilisa uyakwazi ukuyicelela wena ngendlela ozizwa ngoba kufanele ukhulume kumuntu ozoba comfortable ukukhuluma naye if kuuthi uthola ukuthi nala umuntu okuassistayo umuntu mhlawumbe omakhelwane wakho or umuntu onobudlelwane nawe somehow unalo ilungelo lokuthi urequest omunye umuntu ukuthi bakucelele omunye umuntu ongakhona ukuthi akusize mhlambe iyodwa member esebenza lapho uyeza ukuthi awukho comfortable banalo ilungelo lokucela imember kwesinye stage ukuthi ayize izokuassista la iqede lapha iphinde ibuyele siyakwenza nalokho uma kuukuthi umuntu udinga usizo kuona amaphoyisa ikona kuphanga kwenza ukubika ngeGBV kanjalo ne-domestic violence 24 hours akuvalwa khona unga request social worker unga request social crime member unga request locoze ama external ama lifeline o community safety and liaison kanjalo but ekugcineni uzosizakala so okunye esifuna ukuqhakambisa ukuthi please siyacela ni utilize indaba ama protection order njengoba ade ngichazile i-interim inayo iyakwazi ukuthi ikusize ngokuthi ibe immediate ilast for 7 to 10 days so inkantolo iyabona ukuthi ukwi
i danger engakanani so ikwazi ukuthi ikunikeze interim protection order. But ama protection order siyacela ukuthi abantu bawu utilize cause esinye isikhali leso esikwazi ukuthi sisize sibe forward ukuthi sikwazi ukuthi izinto zibe lula, sikwazi ukuthi sinqande le DV ne gender based violence. Ngacela nje ukuthi ngiyazi ukuthi kakhulu ngasohlangothini labantu besilisa ikhona lento emqondweni ukuthi mawuza epolice station kuthi uyahlekwa. Ayikho into enjalo. Ngiyacela nje ukuyicacisa le ayikho into enjalo. Uma unenkinga uhlukumezekile fika nje station samaphoyisa ucela iVFR usho ukuthi kunodaba noma ungangabatshela ukuthi uzongani uthi nje ucela usocial worker ukwazi ukuthi ulichaza udaba la ngoba into enhle ngokukhuluma kukhona social worker ukuthi uyakwazi ukuthi ukhuluma ebekhanselisha at the same time. So abantu abeze forward bangakusabi ngoba abantu besifazane bawobumbano la eSouth Africa. Ithina abantu besilisa kuphela esinhlakanhlaka asibambene. So uma singaba nathi nobumbano singaba nesizwe esihle esiphokophele phambili. Since kuyi-winter sisebenzisana kakhulu nomphakathi and ibhamu asiya recover ngalendlela. So siyacela ukuthi umphakathi ungayeki ukusebenzisana nathi. Siyacela ukuthi babike for ama license firearm or whoever obona ukuthi uhenglisha isibhamu ngokungekho emthethweni. Siyabonga kakhulu. Sinenkinga njengamanje kunabantu abafonela abantu station ukuthi umuntu azenze umuntu wase station athi kunama replacement akhona. Njengamanje ku SAPS wonke ayikho i-recruiting process eyenzakalayo until further notice. Lama poster ebekade circulator on social media awekho esiphoyiseni. Abantu abayicreatele wona njengoba kunabantu abafonelayo kuthiwa kunama replacement abantu abawu5 fakani imali. uSAPS ngeke ukukhokhisa imali uma uqasha. Uma sekuvulekile ukuthi iqhubeke ukusebenze we going to announce abantu bazi. So nje abantu abangaskemeki. Ngiyabonga. Nalabo bafuna ukubika mhlambe nge-Child Protection Week mhlambe ukuhlukumezeka kweingane ngu 116. Yes. Asibonga kakhulu.